Ikaze bakunzi ba Semugeshi bayingana dossier anarchique ndabakiriye muri amasaha y'umugoroba none tariki 23 Mata 2026. Reka twerekeze mu burasirazuba bwo hagati. Imyiteguro y'intambara irakomeje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse n'igihugu cya Iran. Kuri ubu noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kuzana imwe mu ndege zifatwa nk'iz'icyitegererezo mu ntambara zose zikorerwa mu kirere. Ni 9KC-46A Pegasus tanker, ikaba ari indege yubakiwe cyangwa se yakorewe gufasha indege ziri mu ntambara. Ikaba ari indege igenda ihigitoro mu kirere. Indege z'intambara ziri mu rugendo rurerure, ifite ubushobozi bwo gutwara nibura toni 96 z'ibisukika. Ubwo ni ibiro 96,000 by'ibisukika. Nibwo bushobozi bw'iyi ndege. Bikavuga ko ifite ubushobozi bwo guhereza igitoro cyangwa se amavuta indege z'intambara zinywa mu z'ubwoko bwose, indege z'ubwoko bwose z'intambara. Indege ifite ubushobozi bwo kugenda izihereza amavuta, bivuze ko igendera ku muvuduko ahanini uba wegera uwizi ndege z'intambara. Iranyaruka kandi nini. Ikindi cyihariyeho cyangwa se yihariyeho nuko iyi ndege ya Pegasus ngifite n'ukuntu ishobora gukora ubutasi, nubwo nyirizina atari cyo yubakiwe, ariko inifitemo ubwo bushobozi bw'uko bibaye ngombwa ishobora kwifashishwa by'ako kanya mu makuru y'ubutasi. Izi ndege rero zagaragaye ziri kwinjira mu nyanja ya Mediterane, zica mu bunigo bwa Gibraltar. Birumvikana ko ziri kugana mu burasirazuba bwo hagati. Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibari kuvuga rumwe, ururimi si rumwe ku byerekeye agahenge. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zemeje Iran yaciye ruhinga nyuma, ivuga ko ibyayo masezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batayakozwa, na cyane ko ibyo Iran ari gusaba Amerika ko ikora itigeze ibikora. Bityo ko agahenge Trump yemeje ko kagombaga kurangirana no ku cyumweru tariki 27. Ngibyo rwose ntacyo bibwiye abategetsi batandukanye mu gisirikare cya IRGC ndetse n'inzego bwite za leta hariya mu gihugu cya Iran. Ukutavuga rumwe kandi kuraza kwiyongera mu gukomeza gupakira ibikoresho byinshi bya gisirikare. Ariko mbere yuko nkomereza kuri iyi nkuru, mu kanya gato mu murwa mukuru wa Iran, mu gice cy'amajyaruguru, igice cyo hagati ndetse n'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Tehran, humvikanye igisa nk'iturika nk'uko muri kubibona muri aya mashusho ari hano. Ariko amakuru yahise ashyirwa hanze ngo nuko ari systeme z'ubwirinzi zari zirimo ziraba activated. Ngira ngo amashusho hano ntari kugaragara neza nk'uko byifuzwa. Reka nze kuri Global Surveillance na makuru bakesha Merz News. Ngira ngo murabibona uyu n'umurwa mukuru wa Iran. Aha hejuru rero mubona hasa nk'ari biturika, naga ari biturika mu by'ukuri, ngo ni systeme z'ubwirinzi zisa nkaho zari zikanze ibitero. Israel yahise ihakana ko nta gitero na kimwe yigeze igerageza cyangwa se igaba mu gihugu cya Iran, ndetse n'amasoko atandukanye hara muri Iran aremeza ko nta gitero rwose kigeze kibagabwaho cyangwa se nta bitero nyine Israel yagabye. Nubwo nta bitero Israel yagabye, ariko ni nacyo kiri gutekerezwa. Impamvu ni iyihe? Nuko ubwato karundura, ubwato bwo muri groupe ya gatatu, ubwato bwa USS George Walker Bush bwamaze kwinjira mu nyanja y'Abahinde. Bivuze ko bwageze mu matware ya CENTCOM cyangwa se buri mu gice nyine kigenzurwa n'igisirikare cya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Ubu bwato bwa George Walker Bush, reka njye hano kuri Global Surveillance ndebe ko bari buze kubunyereka, ariho bari buze kubagaragariza neza. Hari andi makuru menshi hano ngira ngo twinjiremo tugiye kwita tuyarebera hamwe kuri Global Surveillance. Yego ngubu George Walker Bush aho igaragara neza ku ifoto hariya iri ku mashusho. Ngira ngo mwareba ino foto y'ubu bwato bwa USS George Walker Bush bwamaze kugera mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya Amerika hariya mu burasirazuba bwo hagati. Hanyuma rero ngiyi George Walker Bush ihagurukiraho indege z'intambara. Ubu bwato buje bwiyongera kuri Gerald Ford ndetse na Abraham Lincoln, nabwo buri muri kiriya gice. Byumvikane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutegura ikintu gikomeye cyane mu gihe
agahenge kataba gakunze. Ibyo Trump yongeye gusubiramo mu kanya muri statement yashyizeho hanze mu magambo ati Iran deal only when appropriate and good for US. Ati gahunda twajyana na Iran ni mu gihe yabijyanye n'umurongo na politike za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe cyose rero ubwo bidahuye n'ibitekerezo cyangwa se nuko twe twifuza ibintu, nimuze kuba mutekereza ko hari icyo turi buze kuganira n'aba baturage baba Peresi n'abariko bavuga ko cyangwa se bahindukira bakibutsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko atari agafu k'imvugwa rimwe, ndetse ko iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza kuba zikomeje mu byo ziri kuvuga ngo nakabuza ziba zaragabye ibitero cyangwa se nyine ziba zarihumuye ku gihugu cya Iran, ariko ngo kuba batarabikoze nyine ngo bifite ikindi bisobanura. So byumvikane ko ari impande zombi zisa nk'iziteguriye intambara, nayo mpamvu nahereye kuri izi ndege esheshatu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo na hano kuri Global Surveillance bazigaragaje. Izi ndege zagaragaye zijya Tel Aviv, ziri kuva mu Burayi birumvikana. Iyi ni Chypre, iyi ni Liban, iyi ni Syrie, hanyuma zinjira mu kigobe cy'aba Perse. Bikava ko rero izi ndege ziri muri operation kabuhariwe, murazibona ngizi hano. Aha ni mu bwami bwa Arabia Saudite, ni mu kigobe cy'aba Perse, zazaga zizenguruka hano. Bivuze ko Mohammed bin Salman yamaze guha karibu ibikoresho bigezweho by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora no kwifashisha mu ntambara. Ni mu gihe rero ngaruke hano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwifashisha amato y'Abayapani akura mine mu mazi, niyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje mu mazi mu muhora wa Hormuz. Trump aravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri buze kuruhamisha amato yose ya Iran ari bugerageze kongera kugaragara mu muhora wa Hormuz. Arimo arashaka gushyiramo mine, nyibyibuka rwose hano. Ngira ngo ayo makuru twayavuzeho ku munsi w'ejo. Amafoto ya satellite yari yagiye hanze yagaragazaga amato ngaya. Iyi foto ari kugaragaza za speedboats za Iran, zagiye speedboats za Iran zirimo zirashyira mine mu muhora wa Hormuz, nyuma yuko IRGC nyine yemeje ko ari amazi atakiri nyabagendwa cyangwa se inzira zitakiri nyabagendwa, hariya hafunze hasi hagaragara aya mato ajya gutega muri kiriya gice. So byumvikane rero ko ubu bwato bw'Abayapani bwoherejwe muri kiriya gice bufite byinshi bugiye kuba buhakora, cyane cyane by'umwihariko gutegurura zina mine muri ariya mazi y'Ubuyapani muri rusange. Ni mu gihe n'ubundi rero bamwe mu bafite amaranka manini mu gisirikare cya Iran bavuze ko ubwato bwa Amerika nabwo buri bwinjire mu muhora wa Hormuz, buri buze kuraswaho. Ni Iran na Amerika ivuga ko ubwato bwa Iran buri bugaragare bwitambika cyangwa se bwongera gushyira bongera kugerageza gushyira mine mu mazi y'umuhora bari buze kuraswaho, hanyuma bano baperesi nabo bagasubirisha ko ubwato n'umundi nanone ku rundi ruhande bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri bugaragare mu muhora wa Hormuz, nakabuza burahita bugabwaho igitero. Ni impande zombi mu by'ukuri zisa nk'iziri gusubizanya inani na rimwe, cyangwa se buri ruhande rusa nk'urusubiza urundi ntacyo rwitayeho, habe Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho buri wese ahangayikishijwe no kubanza kureba cyangwa se gushyira kubanza kunoza ibye bitandukanye n'icyo mugenzi we yaba amwifuzaho. Hanyuma icyanyuma no ku bwato cyangwa se amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika asa nkaho yiteguye gukora za operation muri uriya muhora. Of course ibi byose bikaba bigaragaza ibimenyetso bishya by'intambara. Isiraheli rero ngo yabiteguye gutangiza cyangwa se gusubukura ibitero mu gihugu cya Iran, ndetse ngo ibipimo rwose ngo birafitwe. Igitegerejwe nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizatanga green light cyangwa se Amerika ibibemerera. Ibi abayobozi bakuru muri Isiraheli barimo Minisitiri w'Ingabo Israel Katz ndetse na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu bemeje ko Isiraheli yiteguye guhita itangiza ibikorwa bya gisirikare muri Iran mu gihe inzira za diplomasi zitegerejwe zaba zitageze ku musaruro. Amakuru izi ni updates tuba tubagezaho gatanu ku kandi, nizera ko mwa muri kunogerwa n'ibyo tubagezaho. Ubundi rwose mu kanya kari imbere twongere tuze kuba tubana na kindi mbifuriza ni uburame n'ubugingo, kandi muhahe muronke. God bless you.